Ja sam Jasminka Marjanović, 56 godina iz Zagreba i sad sam u invalidskoj mirovini. Radila sam na KBC-u Zagreb kao medicinska sestra. Za svoju dijagnozu aritmogena displazija saznala sam prije 16 godina i tad mi je ugrađen defibrilator. Bolest je počela sa mojom mlađom kćerkom i sa sestrinom djecom koja su u dobi od 9 i 10 godina počela padati u nesvijest i tad su otkrili da imaju problema sa srcem. Otkrilo se da imaju aritmogenu displaziju, česte tahikardije, aritmije i njima je znači još u osnovnoj školi ugrađeni defibrilatori moje mlađoj kćerci i od sestre 2 djece. Pošto je to genetska bolest, krenulo se u ispitivanje mene i sestre, radili su na magnetsku srca, ultrazvuk srca, sve pretrage i otkrili da i nas dvije imamo aritmogenu displaziju i tad mi je doktorica moja Pezo predložila da se i meni isto tako ugradi defibrilator, čisto zbog prevencije. Iako sam zdravstveni radnik, puno znam o bolesti, o svemu, nikad se na taj defibrilator nisam naučila, ali sve je to negdje u glavi nešto podsvjesno bilo da je on tu. Ja sam svaki dan njega osjećala i uvijek sam se pitala da li postoji nekakva udruga, neki psiholozi koji bi pričali o aparatiću, o životu s njim. Prošle godine kad sam saznala da udruga Ritam srca organizira psihološko savjetovanje za osobe s defibrilatorom, odmah sam se prijavila. Imali smo 6 radionica, po nas 8 u grupi sa psihologicom iz Draškovićeve, sa Srčane i moram reći da mi je radionica jako puno pomogla. Prvo susrela sam različite ljude, različitih dobnih skupina i svako je imao neki drugi problem. Netko se boja uključivanja aparata, drugi koji su doživjeli uključivanje aparata imali su stalno strah od ponovnog uključivanja jer je to bilo bolno. Neki su jednostavno svoj život stavili u mirovanje jer nisu znali šta smiju raditi, šta ne smiju, bojali su se svega. Drugi su sve normalno radili kao da nemaju defibrilator, a ja sam se tu negdje u sredini između našla, jer sam nastavila i dalje raditi kao medicinska sestra, sve sam radila, ali sam bila uvijek dozu nekog opreza, imala straha da ne padnem, da se ne razbije, da se ne bi nešto žica otpojila, krivo aktivirao i tako. Znači, imate aparat koji vam spasava život, imate strah jer se bojite da će to biti tako jako bolno, a opet znate da će vam taj aparat spasiti život i stalno se vrtite u tom jednom krugu. Tako da čovjek mora sam sebi nekako u glavi posložiti da je to naš anđeo čuvar, da nam on spašava život, ali opet da se čovjek opusti, da se nauči raditi, da shvati da on smije vježbati, da se ne znam s lijevom rukom smije prati prozor, čistiti, da se ništa neće desiti. Ja sam shvatila da mogu nastaviti normalno živjeti. Moje iskustvo zbilja je bilo pozitivno i jako sam zadovoljna. Čak sama sebi kažem kako bude sljedeća radionica, ako bude mjesto, ja ću se opet prijaviti.